Ja nisam poginuo, oni su ni radijacija. Spašavaš. Eto, juče mi ja lijep dao i kaže, stvarno gradio sam, kaže, znao kako sam. Ne imamo novi na ispitanje. Pogledaj me, nasmiješ se. Mirsade, pogledaj me, nasmiješ se. Čuješ ti govorim? Pogledaj me, nasmiješ se. Publiku imaš, Mirsade. Ništa ne konta. Čovjek te snima, ti ništa. Ušao si u kradan. I ko ćeš možeš tamo otići? Možeš ti tamo otići. Ovo čeka, vidi. Gdje? Bojiš u centru. Moramo na prvi. Ako vidiš reci da ga ovdje čeka. I dođe s ovdje. Opasno, ako nas kuže da ulazim. Ma neće, nemoj gledati svaka jesna. Hadi, zavadi. Ima me nešto žena zna, kaže ovi. Nisam ništa stariji. Daj će nam ovdje. Nemoj to snima da Čede vide. Ona ne treba vam ja, jel tako? Kasnije ćemo mi to snimiti, ali nešto meni treba drugo, a to ću ja doći da snimim. Dobro, već ja njemu nek dođe u 7 u presed. Da. Pa ćemo se dogovoriti za štampariju, to treba, to je prva štamparija. To je Ismet. Nemoj mene! Pa nek te snimi, ajde.
ovdje ima nešto da vidite. Sve to je. Ne ponavljam. Eto ti ključevo. Jesi taka nekaka. Možete vi samo objasniti zašto ulazite na ova dva prozora? Snajperista nije ubi. Ubi tamo na vratu. Je li bilo poginulih do sad, ranjenih? Ranjeno jedno. A jedna žena malo. Recimo, neki dan je tamo u aerodromskom naselju eksplodirala mina, gore udarila i pao onaj geler ovdje. Mene po glavi tu. Opržio je. A sreća da je pao na... Šta kažeš? Kod na lihe. Što? Gore su stakla. Aj, ja. Gospod. Što je djeta? Pravda ti najbolje znaš da kažeš. Miro, daj malo vama da samo proleti kroz... Ovaj sam i radio stancu da generalku Kanjiću javim da zaustavi ovaj rat. Otišao je Kukanjac, nije više Kukanjac. Ajde, otišao je, eno ga. Otišao je. Sobe treba. Emina. Razrezu se. Gledaju su. Na ulaz ona mora tačno da dođe. U sljedeću kogu da doći. Tačno na ulaze dole, nije, tačno na ulaze ona. Je li to? A Bogu neki jak. Sad, Mira, daj malo. Preseti! Odi tata. Maš. Ide. Ne mora. Aj reci ono što znaš ti. Aj kazi. To je poslao granat. Ona pita da je ona igra. Gdje s mama? Ne može se ni na more. Evo vidite gdje u čošak zgrade, samo vi je provirujte. Kaljana? Kaja? Ne ide tamo, ne ide tamo. Sad ne mora otvorati prozor da basta tamo. On se ti noću sami tamo. Ne može se ni na more, samo da snimite, gledaj. Zovem se Đađa Rošeć. Ne vidi se ništa.